Bagaetso madume gape Pilanesberg TV e a lo amogela. Seno ke Kgotakgote ya Bakgatla-Ba-Kgafela e ne e tshwaretswe ko motsaneng wa Sefikile ka di 24 June 2023. E ne e tsamaisiwa jalo ke ene Re Peter Rammala mme morago ga go balwa ga metsotswana ya kopano ya nako e fetileng dilo di le di tsamaya ka tseleng se jana. Metsotso ke yone ke tsore metsotso e balegile sentle mo go ya bina go mara sa itse go bala sentle a go kwa Setswana mme ke bo a ke tsore ke mangare ka ntle ke a rwe metsotso ke yone ba ga etso ala ya lo tlhoka go banka ya ba ga etso ke a le bogantse re feteng ke tla tsaya gore ke tshimalo ya ba gore metsotso ya mogetso re sa gale se tlhabisa mo metsotsong ga sa capture-riwa go ya ka mokgwa o ke neng ke se baka teng ke ne ke sa botse potso. I was making a factual submission. Ke ne ke rekiet ke motloela administrator mo se botse di mo sona ka go tlhoka go diragatsa ga gago. I wasn't questioning anybody. I was talking relative. Ne ke bua ke bapisitse le his terms of appointment. Wa go ile go tori direla se. And then go ya ka nna le ene wa itse ga ka tsale kwa lo la go thapiwa gago. O dumelana le se ke se buang ga dira ya ka ga diragatse ya ka appointment. So ne ke sa botse. I was making a factual submission to him. Mo go la gore ke ne ke re tšee ke santse ke boeletsa gago re mo seemong se se sa siamang ka ntlha ya go sa diragatse ga gago. So tsholofelo ya ka ke gore re ka be re tsaya from that submission re bona gore how to be correct. A re ka dira gore re tšee a bereke sa tshwanang le go se dira kgotsa should we petition gore a ntshiwe re batla administrator go maleba ke a re Remoloi tsamaela ka gore Remoloi ntlha ene ke batla go e tlhagisa mo di tswa metsotsong re utlwile gore re na le bothata ka act e amang metseselegae ya go tlhoma di-traditional councils eo mo nakong e emiseng go tse go ka tlhoma traditional council ya gage re a itse gore ka di-30 tsa May go ne ga tswa ka tlholo e neng e re molao wa TKLA ga o mo molaong yaanong potso e tlang mo botsading ke gore ge go le yana ke mo e nna eng yana a ke gona go se botse a ka seta maina a lebileng go nna traditional council kgotsa go na le tiragatso nngwe e dirwang mabapi le go tlhoma yaanong traditional council ya leboga ile mo malo ke bua ka lebaka la di-proof of rest go di adinsa gantsi di tswa di latela ba ka segare mme di budisa mabaka na di-proof of rest di bjala ka gore nna ga ke bone tiro ya sona e se re ka bona ka tsentseng tsa dijama ga re kgone go dira a go na le selo se gore gongwe o bereka tiro eno ka sona ka gore le ga tsena mo tse gore magomagogo ga ise ke re bone gote di-proof of rest re di sa go sekile ke itse ga re di bjala ka yana ye te ba ise ke re tlhalosa ka sona gore nna di-proof of rest se ke bjala ka gore dintse re di sa diforce tsa go masepala mara tsena se re di bjala ka kgosi ga re di bjala ka eng ya ke sona se ba ka se se tse di di tlhaso mo se ba ke se ke le bogela ba ga itse ke tla ka re tla tswela pele mme go se o batla gore a fetisetse pedi tseo ka botlhoko ka bofefo se ka ja nna molatsi ke a leboga motsamaisi tseo ke a dumedisa morafe wa Bakgatla-Ba-Kgafela go na le dipotso tse di boditsweng mabapi le metsotso mme kgang ye ga se sa ntlha e tla mo tafoleng ga se sa ntlha ke tlo e raba bagaetsho re na le mathata a diprinta
ga re na di-printara ga ra sokola gore re be re 'ira metsotso e mebedi e leng gore re e dirile mme ke selo se e leng gore ke kile ka se bua gape se boditse bona Kgotakgote mme ke rialo ke re magosana ona a tlo bona metsotso re santse re kopile bana gore ba na le di-printara gore ba re thuse metsotso e kwa metseng ya rona e tlo fitlha mananeo a diphuthego kwa metseng ya rona a teng dikgosana ba tshotse mananeo a diphuthego jaaka ke bua le rona ya kgang e nngwe ya ga Ramolodi ke ne ntse ke tlo e tshwara ya act e leng gore maloba ko high court ko constitutional court e fetisitswe yona eo ya TKLA ra itse gore ngwaga e fetileng act eo e na tsenngwa mo tirisong e le gore e cancela e ne ntse e le teng e fetisitswe ke palamente ya South Africa ke yone e leng gore e ne e le gore re tlhopha di-councilora ka yona yaanong e buseditswe morago gape mme e buseditswe morago ka lebaka la ngwaga tse pedi ke constitutional court gore palamente ya go rerisa setšhaba sa South Africa ka yona ka gore ga e ame rona fela e ama setšhaba sotlhe sa South Africa yaanong selo se e leng gore re se emetse mo lebakeng lena re buisantsa ka sona mo yona beke e fetang mo ntlong ya magosi re tlhalosediwa gore seemo ke eng mme selo se e leng gore re se emetse go tswa ko ministera o amana le traditional affairs ke gore re tshwanetse ra fiwa directive kante tsela ya gore go tshwanetse ga diwa eng mo lebakeng la ngwaga tse pedi tse di setseng yaanong ba gaetsho ke a itse gore batho ba bantsi ba founa ba mmotsa ka yona mme ga gona gore ke ka itirela tshwetso nna ya gore ke tsaya tsela e feng re buswa ke puso e leng gore e re busa ka ga constitutioneng le ga le bana ba teng ba gafogong mme hela re tshwanetse ra sala morago se e leng gore re tshwanetse ra se dira yaanong re tlo tsamaya le act eo re utlwa directive ya bona gore ya reng ka kgang eo ka gore ga gona any official document e tswang ko pusong morago ga kgang e kante katlholo e so re eme hela ya rona go itlheleleng puso e kwala gore re tshwanetse ra dira eng mo ngwageng tse setseng kgang ya di-proof of res ba gaetsho di-proof of res re di file di-CEF tse di leeletseng ko metseng re na ka magolo re sa ga le godile di-proof of res ga gona tsela e pele gore ke ka re garamo ga re godile di-proof of res mme ga ise utlwe a re di-proof of res ga le ditse ka ntle ga gore ya nna ke tsaya gore di-proof of res di santse di le teng ba e leng gore ba ne ntse ba re di-proof of res ga dio ko metseng ya bone ra ba thusa mme le dikgosana re tlo ba ga di-proof of res gore ko di-officing tsa bona e be ntse go na le di-proof of res ga e le gore go na le mathata a gore di bone mo di-CDF yaanong seo ke sona se nka le promisang sona mme le gore hela ga re bona di-printara jaaka re bone di-printara re tlo le ga dilo tsa gonna ya rona gaetsho yaanong ke tsaya gore eo e ka nna kgang e leng gore
ke dumela gore di tlo go e tshwara yalo go tlhele le bone di-breakdara fa kopa ga re dirise tšhelete ya puso ra kopa mo bathong ka mabaka a leng gore a teng mabaka a kile ka tlhalosa ke account gore ke ga sa le tsela ke kopile gore puso e mphe ba e bitsa financial report ka teng di-financials gore re bone gore madi a na ntse a tsena mo di-account a na a tswa go kae go na leng mo teng a na ntse a dirisiwa yang mme go palegile go tloga 2020 go itlhaele jalo ke bua yang puso e tshwanetse go mpha di-financials mo e leng gore maloba re tsere tshwetso le magosi ya North West gore di-account e phatlhaladiwe mongwe le mongwe kgosi mo le nngwe e tseye mo e leng ga gagwe jaanong re dumalane yalo gore a go nne le audit ga re batla go nne re utlwa gote madi a jewe ke dipeba kwa beilweng teng jaanong re batla gore go nne le audit mongwe le mongwe e re ga a tswa foo a ba na le audited report ya motlhogo wa gabone jaanong le nna kana ga e sena nna teng ke tlo tle ke le itsise le balwa gago ke fa re fa ka tšhelete tsa bona ga di jewa ke makotlokolo le tla itse gore makotloko re ka re ngwana a jelete mme re boleletse puso gore ka tshwanela gore ya bona maikarabelo ka dilo tse e leng gore di sekamera di itse tsa ditšhelete tsa bona a ke eme gona ga teng go ba gaetso re tla tenne re tswelela pele re tlhalosa tsetse ke a leboga re tla fetisetsa pegelo e leng gore tshwanetse re kry-e kwa gore re tšee our administrator le ena le a re fe sa tshotse re administrator re tšee sebaka ke sa sa Bakgatla-Ba-Kgafela pula ke a leboga nako e re šile ke tlo fa dintlha tša report ya ka ke le tsebiše gore report ye ke e balago mo pele e tla mo e feta kwa pusong ke dula le bona fase ka ba bontšha gore ke sepela mo kae ge go na se ke se kgopelago ka se kgopela gore ba nthuše ge ba sa nthuše ka nako e ba e nngwe ya bobedi re segale go letse ka di-terms of reference dilo tše di lego mo reporteng ye di sepelana le yona mmereko ba itse ke o dire ke no leboga ga ke report anything outside the terms of reference le ga le go di-terms of reference le tsona ke le wa di arogana wa di tšea ka di-pieces ka di-pieces gore o bona gore o dira eng ya mathomo ye ke ipotsago ka yona metlhae e no ba gore ke le botse re itla kae ke ya seaya le di-BKC seaya ke ye television ele ya Bakgatla e kere kwa Gauteng ka mo go yona Bakgatla ba owna 40%. Ke ile ka go le botsa gore 60% di owna ke bona ba barana go station mara ga se ba ka ba ntšha sele mo go yona ba re se bona ba se belegilego ke tsebo ya bona ya di-television e ka mokgwa owe se nna re se lwelago sa seaya re rile e buše tšhelete ya Bakgatla ba ba adimile go yona e sa le ntwa Bakgatla ke re ka May 2021 Kgotakgote ka yona a ka kgona go tswelela malaba ka October e twa court case ye ya seaya e sa tsentšwe ke nna e
tsentšhwa ke banna ba bangwe ba re ke DBLM ke di-lawyera ke di-agenti ke boramolao ba rego ba thubukanya dithuto tša company ya lena e go ibitšwa re ke lecture 703 a ke lecture 703 e be le company ya Bakgatla e leng gore ka moka dithuto ditšhelete tše di patelwang medimai di thoma kwa go yona di a tsena ke moka yona ya di fetiša di iša mo traditional council e bego e re di gona jwale kwa court ka October ka DBLM court ile ya gore court e dirile sona sele ya go dira sona ka May 2021 court e rile siaya tšhelete ya sone go ipatele BBKC a ye ka trust account mara trust account eo ga se di account trust account eo ga se di account ke ya bona ke provisional order gore ba la IPM mo re sa go bona gore na tšhelete ya siaya rightly e santsure e ka ke tšea gore soon e tla boela court case ye mara le nna ke tsentše leina la ka gore ke go thušana le banna ba DBLM gore tšhelete ye e sa šetšego ya Bakgatla ka re ye nngwe yona e sepetše e kgone go ya go di-account le kwe le kgoši a re di-account magoši a ranya ka go a kgopetše gore e phušana jale nna ke sa le mo molaong wa yona ka re ke sa le mo molaong e tla re motla e fedile mo molaong ke tšea go se tla ba se le ka go di-account se tla ya accounting ya Bakgatla e fela nna ke berekela kwa go di-account ya mafelelo ka seaya ke letetše di-hawks na progress ya di-hawks ka gore go ya ka nna ka saeteng la ka ke feditše ka seaya ke ba field reporting NPA le di-hawks bona se jero ba mberekele seaya le BBKC ga ke sana matla a mangwe a go berekana le yona ntle gore molao e bereke ka di-8 tša kgwedi ye June ke kopane le ba di-hawks ke ba kgopela gore ba phakiše ka case ye ka gore ke kgale yeo ke se borre se ka le ba rego ga gona progress ge nka ba go ya ka nna nka ba ke ifeditše jalo nna ga ke na maatla a di-box la NPA mara ke ba field reporting ke ba kgopetše gore a e sepedi ke seaya e tlo kgaban seaya le Bakgatla-Ba-Kgafela strategic investment company ke tsona di tshwarane go le tšhelete ya Bakgatla ya 99 million ya bobedi ke Israel Consulting ke ile ka lekotša ka yona company e motho a bago mongwe wa company e ke yena motho wa re ke Israel Masipa o ba berekela BBKC ke yola go fiwa 20 million ya gore a yo nyakela Bakgatla di-mining rights le yona re sepetše le yona Bakgatla e fihlile mo re tlo emago DMR ka yona re nyaka go bona mmereko a o dirilego gore ke mo a dirile gore a fiwe 20 million Hawks e kgopetše gore e tla dira selo ba re ke docket inquiry gore interim inquiry ya case but se nna investigation e sekweditšego gore mme o Masipa ga a kgwetša 20 million e bile mmereki wa Bakgatla o ba berekela Bakgatla kore ba mo patetše go dira mmereko wa gago so re letetše report ya DMR go tloga mowe e tla bonana le di-hawks ya boraro Bakgatla e ka go repotela ka yona e sa le bothata e ke
tšhelete ya seanta this mine ye e patetšego BKIH yona e saletše boramolao le court Bakgatla ka gore BKIH ye go bolela ka yona Bakgatla-Ba-Kgafela investment holding ke trust account ye butswa ke morena Pila le group ya gagwe a se a Bakgatla ke trust account ya gagwe. That's why in a little country about a wonderful better. Maraki Philly, what I'm allowed I had a fan of Africa for the Hawks, the Hawks, by the final report. Young when Government of Bakgatla is now progressing, he had say, give my whole come with the Gamma Hasianta. Which ya tšhelete o ifa company ba re ka setlega le yona e under forensic and the Hawks ka gore a re tsebe rona ba kudi buka what we are trying to find out rona I don't know to say e file setlega go kae ka re ye e file go setlega ke tšhelete ya Bakgatla setlega Bakgatla Kia Morena Kagisopila. Kino ke jaileng twaye go tsoma ba itse ba ka ba ba le yona ga ke ya o. Mara se spiritual ke gore this mind fana yo wa arro se. Moleto go ba ka bona o tswale ba nya ka o muso. Ya o muso a ba fana go phetsa ka gore they can't talk to us. They want to do it on their own. Leona is actually the forensic soon. It la va for their box. Yama fellow ye le go sofa. Ye for their commission. The investment there was 926. Company over PSG. Leona is a Yahoo box. Mar, Sengal Jackson, Kakwa account ya PSG, Kahona say. Chetekam Gai, Ki will allow Moiji, will come and do money, go Saramaku. I swallowed last year, I want to put 99 million. Yea, how can I say? Young when ye look selling up the box, Kia company Shiva Resource Finance Advisors. The company of Bakgatla, a company by the delivery. He saw me to Bakgatla. For a company, he made a look for Casomela to Hobakijam Rafi, Hobakijam mining, or Kijaini, Yadistar, business, Yadistar, Yatsibiwa, Yabeka Kamala, Hobamela to. Well, you have a Hakonamo registered the if Bakgatla Pategi 347 million. Mara, Hayakora, Selas will not come Morena Salat. Hakona progress, is very difficult to Pinagagi, but very difficult. It's over a Kinyaka. Other agents to help me, like the Hawks, NPA, but how was a very case yaga? Hakona proxy for Ye Kiatitude. Careful of what you are not. Ngawali Shigiliga had a Kgotakgote Bakgatla. If I had you Hadibu, Satlo Sarabka.
Well, I'm saying Amanda Bell is bullet guy 533, the man of the Lalbo. God 533. Seven Bujam Sonapor about budget, the thought. If a Lahavasina, the SLP, Chele Davis are short target. Give a hope about Madeleine Wadu, Kikilishimo, or alternatively, but move at Olivia, La Bay Batamag. By Batamu, Bomo. But no will love the Zelay at all. But one thing, but we do Zelay at all. Well, but Cheladea Shota Bakgatla, Marakiri Batamon now, or one one look at the Lonamo, Kihona who I beat away Copan and Pusho the Fushi, refugee the Vegari. Whenever by Kim Shitty, Kudirazela, if a Cheladea Shota, Passa applied to physical additional money. Marhaba told me additional money, it have a Kujawa. I agree they were supposed to start a bread. Well, come March 2023, review the Paparelona, and it's about the April battle. The 2 months down the line, has about Toma Bakgatla, Marakijaba Loto, Abana chance. Ya SLP of Leona, Kia PPC, the legacy level, PPC, PPM. SLP Warana Hagi Bakgatla. Bari Batako Banarin, another Fushika 17 Jam May. Hasefana CEO overseas Maru Globe. Kiora Awa July Club of Banade or Kayona. And Yama Federal PPM Kia Direct Rosalete Yoruba appointed director Ikitiloki Gerena is a woman of Wanabana, Grandpa Sarakoto. So, what we the Bakgatla young way of provide ye. Let's talk about Kia small scale miners, Wamar, Hanivata. A get Halvatomili, Rukopanalwana Haichi, Ruapella for Papa Dele and Yellow Houses. They've been very difficult. Maramara Harikopana, I need to assign this agreement and Barilla Horena. From July, each miner Kgotakgote 30,000 rand. And this 30,000 rand will be there for 6 months. After 6 months, it's like really. Kijiara Hagidlo report Amoka August, report over a potential guy, Kahuti account. Maratai Tokamana account, Kahonam type. So that is the issue Yamarahane, small scale miners. But to me, there is only one. You have a hard whenever I sign up on track equipment without Toma in the next week. I think in the next week. Okay. They are not going just to go on to the field. Young way of one, Kia CPA Bakgatla, CPA, the Relwana Leona, Kahore, it will be the first Lavahata. Kijiapore, CPA, Clavara Fella, Kgotakgote, they continue. Kujeratiru, local jail fast days of Labona. Mana the main one, ye illegal Department of Agriculture. He approved 74 million. He level it America through CPA. CPA identified the projects were not funded. CPA in Yaga cash.
the whole 74 million I came over not very picture. That's where he starts. He has 74 million. You know what here for Department of Agriculture will stay with this money until another agreement between Bakgatla, ba owner CPA. If CPA then so this 74 million is how you do Department of Agriculture. Mara isinya na ka ba ile mo you know in the next meeting to tla progress yona yengwe e botlhokwa Bakgatla ke ya motima smelter yo tsoma ba ga bolela ka yona this motima smelter ke mo smelter sa Bakgatla se le gona ka mo sefiti these people ba patela 1,000 rental ya lease for 10 years. Ka 2017 contract ya bona e we ask them for now 1,000 never want to buy patela kai nas ba mpuja say bile le meeting le bona makhanyana ka 2021 le part ya 2022 mara se ba sinyaka ba nyaka le pasel tsa Bakgatla for 30 years ka 1,000 rand. Re ba boditse gore e ka sa kgonege. We must look at it. Market related rent gore Bakgatla batho ba umele. Se se botse ka yona go gore bo khoshi ba ntse ba kopana le bona and this one is at a all what we want here go gore go sign with this agreement kare da already there this agreement ya 30 years you mara ka market related rent bana alma ba ka bona for ba patala 1,000 rand bana alma ba ka bona for bona ba ntšhi tšhelete up front mara yo wa se molato wa Bakgatla ke molato wa bona ga ba itse mo ba itse go bona yengwe ke khoshi ya Bakgatla e bolela le last time ya access to the offices le je re se gala ba gare re yeng kwa ro le bona Bakgatla position ya yona go gore e kwa court mara ka 2020 Bakgatla ba win ge khoshi ya re go tsena ka di office ba le ka go bola a ke ba poli. There was a big fight mo la ba poli hai boela court mara ba ba rile ya go di full bench ya di judge that full bench I saw you well since next ko bela go lena Bakgatla le khono ke be ke khopela ka mokgwa go na le go gongwe mo go ke nagana gore re ka thushana ya mathomo ke ya Amanda Belt gore re solution e khopela go gore a khopele Amanda Belt ya tseno a tlo tlhalose ja gore na progress so le ke mhlomwe ka tsela mkhona ya bobedi ye ke khopela go ke ya gore ka CPA ga ile gore ka palelana a re eng court re le karphane e botse le mellwane gore na le CPA di account ki kopane le HOD ka di 12 tsa ke mmudi ke bothata jwa di account o rile o tla lebelela
ke tšea gore in the next meeting o tla kgona go bolela kgoši gore re kgone go berekiša tšhelete ya di-account. The first thing as di-account ke ikgopetšego ke gore ntlo ya kgoši e swele ba itšhupile Bakgatla ke la go bona kgoši a ana ntlo ke rile tšhelete e loka mo di-account a e lokiše ntlo ya kgoši a kgone go dula kwa ntlong a kgone go berekela kwa ntlong le yona ke jalo ka o ka sta ke fitlha mo re tla ba re na le progress ya gore di-account e bereka eng a re re bo kgoši ba se ba tswela pele ka gore di-account e tlo go kwa pušong mara nna ke in the meantime tšhelete ya di-account a e berekele morago ke se ke se kgopelago ka yona Bakgatla maologane re e boletše e lokile access to the offices e lokile re tla bona gore nakgote e reng mo Pilanesberg ke kgopela morago o nthuše ka resolution ya gore ge re engagea le mothimo morafe o nyaka gore mo Pilanesberg e patele market related rent e se go 1,000 Bakgatla a le ka ntumelela ka resolution eo ya mo Pilanesberg ya gore ga re ya kopana next time re ba botse gore ke se ke go ba botse ke swere resolution ya lena gore re nyaka market related rent mo land leasing ya bona ya Bakgatla ke report ya ka ke fa fela ka go kopana ya mafelelo e ka no wena femi ke le botšong ka yona ke re ke DBLM tla ke no le fa kopana ba yona ke ya 2 minutes fela go le tlhalosetse ka yona femi ke bona molao ba tlile ka 2018 ge lena le le kwa commissioning ba bangwe ba lena Bakgatla le ile la decide gore le liquidator ko le hlola line ko le lahla botlhatsi wa lecture 703 agro lecture 703 ke yona ke tšhelete tša go ba di rane go tsena ka yona e be ba re la liquidator la thunkanya gore ge commission e fetša e ka se ya go tša mohlala ka lecture 703 kgantse go ba ipolaile ka gore ge ba ya kote go hlolalanya lecture 703 ka gore go sena ya a le go kgathanong le yona a gre ba re polawa ka mongwe ena le be lecture 703 e bolaiwa ke be jalo ge ba bitsa kwa kote ya kwana le bona gore no a liquidative a ke le re ya le kolota e dira eng bare but no a liquidative jalo ge kote pedi ya ba yona e tloga yo appointa liquidator ya yona e se go batla go lela ba 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 tlile motho wa bona ba re liquidator wa rena shu a tswele pedi kote ya tlo re tla lefa wa rena wa kote ke yena di go molato wa ka rena a tsile dipolitiki tša mo o bereka ka molao that's why bona liquidator a appointile boramolao ba re go DBLM go mo thuša go tšamanya ka ditšhelete tša lecture 703 go dišitše ke mo ba kopanago le nna ge ke elwa le seaya le bona ba re gape go tšhelete ya 99 million equal lecture 703 ke mo kopanago le banna gona gore re ba ka selo se se pedi sa Bakgatla ke a leboga re tšeera le gore kry-ile reporto a ga itse le mopile mo go tla tlhokegang le botse le tlatla le botsa mo le tla tlhokegang go tlatsa le tla thusa a ga itse pele nka bitsa posi ke tla tshwanela ke go dira sengwenyana fa
go na le mo ke mo mitile ka phoso le re teng ke tlo kopa re phiri amphiri tsamaela ka Bakgatla ke tlo re fe so se tshotse o siamo le sala ka Bakgatla ka ke gape ka ke la position la mongame khosana Bakgatla dumela mo malobeng ba tle go mbetsa le re ga ke bonale position ke ri ya le ke gore ke re gone ya no re ntse le ditsi ra ba ba go se re rulaganya balemi re rulaganya balemi mo di committee tsa di khosana go ya ka metsi a ka gentse le 32 mme fela re tsamaya ka pace le nngwe bona gore go setse go beilwe khosana teng re go teng ro rulaganya what you call an agricultural support unit re le rulaganya balemi jalo re setse re tsamaile mo metseng le metlhano go bona sentle re ile ko monono go gotla madiseng re tlile mo sefikile go gore se hume re tlhaga ko mapaputle go gore sefora re tlhaga ko moplane go gore tlhale re tlhaga luku go gore mashebe yaanong metsi e mengwe re tla ko yone se ke lenaane la ntlha tota le re tshwanetse re dire ka go rulaganya balemi re simolle ka metsana ya dikhosana karolo e tlang gape ya bobedi ya sapoto yone e tla tla ga kgosi le borerammala ba moeng ba setse ba dirile a council yaanong mo teng ro tla ka commodity support groups tsa di-association yone ke yone ilong go support-a what you call the council ka bo yone yaanong tse re di rulaganya mo metsaneng tsone komiti tseo tsa balemirui di etleletsa metsana ya makgotla a metse ya dikgosana ke ra ka bonnyane ne ke le laela yalo ba ke sa tlang go lona di itse gore ke tla ke ntse ke buisana le magosana ba tla mpolelela gore ba tshwara leng di-meeting tsa bone tsa council boammaaruri tota ne re sa launche like gore re tshwanetse re launche ka letsatsi le council e tsena ka lone bone ba re fe letsatsi re se ra etsa special day ka ntlha ga rena madi a meba and the special day yo tla go di commodity association groups ka gore for le be re rwala batho go tloga from one class a kere mo metseng ya rona le 32 mo rona le cluster tse nne yaanong cluster e nngwe le nngwe yaanong le be go ya ka structure se re le be re se fiwa ke council gore ba tsa metsi e ba e clustera kae batho ba metsi yo re ilo etsa di-community groups go ya ka metsi eo yaanong gone yaanong sampe re le mo foundation phase ke a leboga Bakgatla le le ke tswa le le kalo